Leta 1991 je bilo prelomno in ko je v Sloveniji se zadeve so dokaj normalizirale, je prišlo do vojne na Balkanu, se pravi v dveh bivših republikah, se pravi na Hrvaškem in v Bosni. No in je mene v Ljubljani kontaktirala ena oseba, je rekla, kako sem, če želim, da bi šel z njim na eno pot proti Avstriji, a ne. Bil je pol Američana, pol Hrvata. Takrat sem jaz pač prvi stik navezal z predstavnikom ene pomembne ameriške agencije. Ne. Ta agencija mi je imela dostop do vseh podatkov, to se je jasno vedela, ne. In on je pač videl v mene eno osebo, ki bi lahko koristno. Verjetno je tudi vedel, da sem malo v nemilosti, da nič ne delam. In on me je odpeljal v Avstrijo, kjer so mi predstavili in ta prvo, ki je bilo rečeno, res je bilo rečeno, da jih ne zanima Slovenija, da jih zanima Bosna. Oni so imeli zgleda v Bosni velike interese, ne, in da jih zanima vzdušje to in nekako je imel informacije, da sem jaz, da tekoče govorim srbo-hrvaško in pa Slovenci, bom tako rekel, Slovenci smo bili nasplošno priljubljeni v bivših republikah. Nikoli, recimo, težko je enega Hrvata ali pa enega Srba angažirati. On vam kamar pa tudi Makedonca težko, ne. Od 92 do konca 94, tam nekje sem bil jaz 35krat na teritoriju Bosne in Hercegovine. Doj sem se nahajal načeloma 10-14 dni, morda tudi kakšen dan več ali manj, odvisno. In sem bil znan potem, da sem znal v Sarajevo priti z letalom, se pravi z letalom Združenih narodov. Potem sem pa pač spal v Sarajevo in sem potem za kakšen dan, dva šel proti Palam, proti Iliđi in pač spremljal dogajanja, ker to ameriško agencijo je zanimalo, kako so ljudje, kaj počnejo, kako se preživljajo, kaj si mislijo o svetovni politiki, o njihovi politiki, predvsem ta dogajanje med ljudmi. Drži. Jebem li vam majku, vam jebem sina. Modeš, odi vam od bola, slobodno. Dođi vam, stari. Jebem li vam majku, sve vas treba pod... Hajde. Hajde, podigni. Dižite. Podigni je, jebem. Diži. Jebem li vam, državu vam jebem. Jebem ti ovaj svijet. Joj, majko drago. Joj, stavljajte ovo drugo, hajmo, brži. Požuri vamo! Hajde, nemoj paziti, nemoj se vam. Daj, ba, požuri, će treća granata. Hajde, požuri. Ja, hajde. Hajmo. Od vam, pomozi da ih dignemo, od vamo, ej. Daj, stari, pomozi da Ja, pomozi ba. Pomozi. Hajde. Kako će? A? Daj, samo, daj. Uzmi. Hajmo, gura. Hajmo, idem, hajmo. Moje. Aha. Po Sarajevu je bilo znano, da si ti čez določene ulice, ker so bile razne pregrade, mogel laufati. Tudi jaz, ko sem po Sarajevu hodil, so zmeraj rekli tec in zmeraj so bili presledki, pa nisi konstantno enako tekel, da si čim bolj zmedel na drugi strani ostrostrelca, da te ni podaril. Jaz sem zmeraj, ko sem pod vodo, ali sem imel najnujnejše zašivanje rane, morfi, potem protiopeklinam, to sem imel zmeraj, sem imel svojo najnujnejšo kirurško skrbo. Če bi me mogli nekje v eni od ambulantov skrbeti rano, sem imel svoje vse za sebe.
Američani so imeli glavno velik interes na tlu Bosne, a ne? So potem tudi dobro plačevali. Jaz sem v tistem času se sproščal z igrami na srečo, se pravi, meni je bila zelo všeč ruleta, ne? In če sem recimo v enem večeru, takrat so bile marke, a ne? Recimo zgubil 4-5 tisoč mark, meni to ni predstavljalo noben strošek, a ne? Bil sem vrhunsko plačan, no? Ampak res je pa tudi, da sem bil vrhunsko izpostavljen, a ne? Dalje. Dalje. Moja pokojna mama mi je zmeraj rekla, da so me malcevci potaknili v podobnišenci, a ne? Da sem prišel iz nekje gor, da tukaj dol nekaj gledam, opazujem, ne, in moja babica je prvotno želela, da bi bil jaz duhovnik in jaz sem bil vpisan na teološko fakulteto, ne, in ko je moj oče to zvedel, ki je prišel domov, a ne, je rekel, če ste vsi zmešani, bomo šli vsi na Goljoto, kakšna teološka fakulteta, kakšen farde, ti greš v Beograd, in sem šel v Beograd na šolanje. Bil sem posebnež, ne, bila je skupinica, nas je bilo enih 35, ker so nas specializirala, ne, in dva med njimi, jaz pa še kolega, sva izstopala. So rekli, da že nekaj generacij niso imeli dva taka pitomca, ki sta sposobna marsikaj narediti, no. Jaz, ko sem končal šolo, sem jaz prišel domov, a ne, in sem delal na raznih področjih, v raznih firmah in sem imel kodno ime, se pravi, v bistvu sem bil infiltriran v določene inštitucije, a ne, da sem imel nadzor notranjega prostora. Pa je pa moja poklicna pot bila zelo taka, bolj tajna. Lahko bi se rekel, ne vrste potnik, ampak sem bolj potoval za zaščito Jugoslavije, no, v tem kontekstu. Lahko bi se rekel, zbiral informacije in pač varoval tako notranje kot zunanje meje. Ker sem leta 1987 hotel potovati v Ameriko, in ko je bil generalni konzulat v Zagrebu ameriški, sem jaz šel in potem sem imel pogovor z konzulom, ne. Takrat sem že videl, da imajo oni podatke, da delam da sem v državni službi, no. Tako da oni so imeli vse, ne. Pa tudi sej, tako gledano, ne, sej jugoslovanska služba je dobro sodelovala z službami na eni in na drugi strani tako imenovanih blokov, ne. V januarju leta 1993 sem bil povabljen v Beograd in tam so mi pač določeni kolegi, ki sem jih imel še prej z juge, pač povedali, da če me zanimajo kakšne druge zadeve, ne. In takrat sem prvič spoznal tisto temno plat te državljanske ali pa kakorkoli bi kdo rekel vojne v Bosni, a ne. Z helikopterjem sem bil odpeljan na Pale. Na Palah je bil pač sedež Republike Srpske
In tam so mi pač povedali, da mi bojo pokazali eno zadevo, ne, in takrat sem prvič spoznal sarajevski safari od blizu, se pravi iz neposredne bližine. Bil sem na Grbavici in sem videl, kako za določene vsote denarja pridajo neznani ljudje in streljajo na obkoljene prebivalce Sarajeva. Jaz sem bil na Palah 2 dni, ker so čakali ekipo, da bo prišla, da bojo pač šli na safarija. Spomnim se, da me je pač en predstavnik srpske vojske, se pravi Republike Srpske, rekel, da mi bo razkazal zelo bližnje položaje njihovih vojakov, ker so napram vojski federacije. Videl sem pa, da sta bila še 2 džipa tudi pripravljena, ta vojaška, da so bili po tem džipu tudi ljudje noter, ampak so bili pač, vsi smo bili bolj v zelenem oblečeni, da smo bili pač kot, da se ni razpoznavali, da smo civilne osebe. Jaz sem imel pač neprebojni jopič, potem neprebojno čelado, zaradi varnosti, in je pač rekel, da mi bo razkazal zelo bližnje položaje njihovih vojakov. No, potem smo se ustavili pred blokom. Tam sem videl 3 gospode, ki sem jih takoj po obrazih gotovo, da to niso iz Bosne, niso Srbi, niso Črnogorci, da morajo biti iz Zahoda. Celo eden se mi je celo zdel, da je iz Vzhoda, da je Rusija. Ker jaz po obrazih malo ločem in da so bili vsi, tako bi rekel, pripravljeni. Videlo se je, da se bo nekaj dogajalo. Ampak jaz sem mislil, da so to kakšni tudi tuji novinarji, ker jaz sem bil akreditiran kot novinar, da se razumemo. Čeprav, če grem v zgodovino nazaj, se spomniti, novinarji so prestrašeni. A veste, ker novinarja peleš na položaj, ni najbolj navajan, je malo prestrašen. Tukaj se je pa videl en adrenalin, neki. No, potem so si to dal povezati, ki je bil ta adrenalin. Oni so komaj čakali, da pridejo, pa da nekaj naredijo. Prijemo not, in ko prijemo v 2 sobi, ki sta bile pač pripravljeni, vse je bilo tako maskirano, pa bilo je več pozicij, tako da so se pozicije menjale, tako da so se skozi, ko so ustrelili, eni so šli na drugo pozicijo, ker z ene pozicije ustreliš, je velika možnost, da te iz druge strani nazaj ustrelijo, ker se pač razkrije položaj ostrostrelca. Pa sem pa videl, da je v tekoči angleščini ta od vojske nagovoril 2, da zdaj bojo pa pripravili. Ampak sem jaz vseh mislil, da se bo on tam zraven ulegel, kaj daljnogled, pa da bo prek daljnogleda gledal. Nisem mogel verjeti, da se je ulegel, da mu je bila predana puška, vse je bilo naštimano in da je ustrelil. Jaz bom sicer iskreno priznal, da jaz sem bil malo v šoku, čeprav sem bil iz pozicij, ki sem jih prej delal, navajen videti svinerije, ki so se dogajale, ampak kljub temu si, ampak pač zgodilo se je, mislim, ena oseba je bila ustreljena, je padla, ker jaz sem tudi potem pogledal čez ta daljnogled in sem videl, da je bila ustreljena, da je padla, takrat so se ljudje razbežali, so bežali in
Ko sem prvič bil odpeljan na ta dogodek, sem jaz obvestil svojega delodajalca, kaj se dogaja, in potem so oni rekli, aha, zanimiva zadeva je, ne, in to je to. In kaj je bilo pa med mano pa delodajalcem naprej, pa ne morem odgovoriti. Naslednji ogledi so bili pa na mojo inicijativo, ker mi je bilo to zanimivo, kakšni ljudje to počnejo, a ne. Te ljudi, ki sem jih jaz videl, a ne, sigurno niso bili eni povprečni ljudje, so bili nekdo na pozicijah, a ne, in so bili tudi z tega vidika varovani, a ne. Politik ne gre to delati, nekdo iz ozadja, se pravi lobiji. To je ena nadgradnja, ki je človek že, predvsem kariba, ne, je vsega navaličen, pa si reče, zakaj pa ne bi dele jaz tam v Sarajevo enega otroka ali pa enega odraslega človeka ustrelil, pa bom imel en zadovoljstvo. Ne bom samo živali pobijal. Ne. Jaz nisem nikoli slišal cen, koliko je bila cena, samo vem, da je bilo grozno drago, ampak vem, da je bilo, ko so govorili, da je bilo, če si dobil tarčo otroka, da je bila to višja cena, ne. Oktobar 1993. Irina puni godinu dana. Mi smo uspjeli čak i od nemogućeg napraviti jedno malo slavlje gdje je moja mama, njena baka, napravila tortu bez jaja, kremu bez putera. Ali je to bila jedno lijepo druženje porodice. Obilježili smo Irinin prvi rođendan. Našao se i neki fotoaparat sa nekim filmom i to su jedine slike koje imam. Tada smo je slikali i 4 dana poslije toga mi smo malo prošetali. Bio je divan, miran dan, nije bilo pucanja. Svaki dan sam gledala da malo dijete izvedem na čist vazduh. Pa tako i tog dana došli smo kod Samira u jedincu, malo smo ga obišli, gdje je on bio stacioniran u armiji Bosne i Hercegovine. Vraćali smo se kući, došli smo tu na Ciglane gdje smo i živjeli i nevjerovatna situacija. Stala sam sa 2-3 prijateljice, malo smo progovorile. Miran dan, znači nema pucanja. Irina je već hodala, znači ja sam je samo malo spustila i od nekud stiže snajperski metak. Taj metak ne pogađa mene, ne pogađa nikog od nas stariji koji smo tu. Pogađa Irinu koja ima godinu i 4 dana. Nevjerovatnom brzinom mi smo stigli do bolnice Koševo gdje je bila i dežurna ekipa ljekara. Jako su brzinom reagovali. Dijete je već bilo pomodrilo. Nešto smo im zahvalni. Naravno, i dijete je već pomodrilo, modre usne. Jedva je doktor uspio naći ulaznu ranu tog snajperskog metka koji se zadržao u tijelu, koji su oni hiruškim putem otklonili. I ne samo metak, nego većinu njenih organa unutarnjih su morali otkloniti jer su bili pokidani. Poslije operacije
Uspjeli su je samo zašiti i doktorca mi je dala do znanja da su joj jako male šanse da će preživjeti. 5-6 sati poslije operacije je podlegla. Samir zna najbolje i kako, on je uspio se uvući u bolnicu, doći u njenu sobu, nama je bila zabranjena posjeta. To je noć, već pola jedan noću. Samir se uvuku u njenu sobu i bio je kraj nje kad je izdahnula. Teški trenuci. Voljela se vratiti kući i objasniti to da je prestala disati. Ja sjećam se jedan crni ljekar, ja ne znam koliko se sjećate, prije rata je dosta bilo Arapa koji su ovdje završavali medicinu i u bivšoj Jugoslaviji i on je me zagrlio, izveo me iz bolnice, zamolio me da se ponašam kako je dolikuje, mislim, eto, normalnom čovjeku, što ja vrlo teško sam uspio savladati taj nekakav svoj gnjev i ne znam šta da kažem. I on me ispratio do kuće, blizu smo stanovali, gdje sam zatekao stanu i čime je vidjela, počela je plakati, znala je šta je bilo. Bilo je sve jasno. Da smo izgubili tu bitku. Danas bi Irina imala 27 godina, a 26 godina je, znači, prošlo od njene pogibije. Boli, i dalje boli, bez obzira na vrijeme. Mogu reći da je posljedica toga ostala što smo mi 94. godine onako sretni, doznali da sam ja opet u drugom stanju i to smo smatrali da je možda opet najbolje rješenje da dođe na svijet novi život, nova beba. Tad sam nosila dječaka, ali opet se sudbina poigrala s nama i kad sam ušla u 9. mjesec, samo je tom djetetu prestalo srce da kuca. Znači u njeznoj utrobi fetus je umro. Ljekari su samo konstatovali smrt 10 dana. Me nisu mogli čak ni poroditi, jer nismo imali uslove, nismo imali lijekove, nismo imali medikamente na koji način da me porode. 10 dana sam lijegala sa mrtvim djetetom u stomaku i tako se isto butila. A pored nje su bile žene koje su rađale zdravu djecu. Da, koje su čuvale trudnoću. Poslije tog poroda, te mrtve bebe, tog dječaka, samo mi je doktor mogao reći da je dijete bilo zdravo, da je trudnoća bila onako uredna, školski uredna, ali da je to moje psihičko stanje. Da sam ja svoje psihičko stanje prenijela na svoju bebu i da beba to nije izdržala. Njezino srce nije izdržalo. Tako je. Svaki put kada je sanjam je u toj dobi u kojoj je i ubijena, znači sa tih godinu dana. Samo sam je jednom sanjala kao djevojku koju sam ja našla. I kad sam je prišla i rekla je u tom svom snu, drago mi je da sam te našla ili su mi te ukrali kada si imala godinu dana, tad je bila prelijepa, prekrasna djevojka, ali ja sam znala da je to ona. I ona je bila sretna što je nju njena mama našla. Samo sam jednom taj san sanjala, a uglavnom su ti sni u toj dobi u kojoj je ubijena. To je onaj period kako smo ga mi provodili, znači naši zajednički trenuci, tako i samo i sanjam. Ništa novo. A safari je laufal od začetka vojne, je to pač nekdo začel organizirati in tukaj je bilo to najlažje, ne? Se pravi, tukaj prišel si do Beograda z letalom, z Beograda so te z helikopterjem transportirali na Pale, si šel, odstrelil svojo trofejo in odšel domov, ne? Ker to je, kaj bilo, so oni potem
tudi odšli, so jih transportirali in odšli, tako se je to menjavalo. Jaz niti ne vem, kako sem bil njim predstavljen. Jaz sem bil kot en opazovalec, in nič pogovora ni bilo nikoli. S tem pa, ker sem kasneje potoval na letalu, ker sem predvideval, da grejo, ker sem jih videl, nisem nikoli stopil v kontakt nič, ker mi je bilo tudi, zakaj sem prikrit, bom odgovoril, ker mi je bilo strani Srbov rečeno, da ne te zgodbe nikoli ne dam ven, ker sem jih videl. Jaz sem videl enih 7 strelov, in če podreš ti tam enega mladostnika, je to hudo, je to grozno. Poleg tega, da je, no bom povedal, zato ker itak sem že toliko povedal, da je recimo, da mati ga drži za roko in materi ustrelijo in potem ta otrok pade mati tam in mislim, to je bilo grozno, to je res to je. Ko smo prišli na pozicijo ostrostrelca, je ostrostrelski bil tam pripravil puško. Potem je oseba, ki bo streljala, se ulegla zraven. Zraven njega je ležal drugi, ki je imel pač fiksiran daljnogled. Jaz pa nisem ležal, ampak sem čepel in z daljnogledom gledal. Seveda imel sem svoj daljnogled, da sem videl. Ker je pač ta ustrelil, je oseba padla. In večina je bilo streljeno v ta prsa, se pravi, ker je bil ker glavo so že, loba bi mogel biti že dol, ampak tudi v glavo sem videl, ki je bila ustreljena, tako da sem iz tega videl, da so to zelo dobri lovci. No in jaz sem pa že prej vedel, da je hoja po Sarajevu zelo navadna, ker ostrostrelci non-stop streljajo in pobijajo ljudi. Nisem pa seveda vedel, da to delajo tujci za denar, se pravi, da tako, ko grejo recimo lovci na lov na jelenat, ali pa tudi tukaj čakal v zasedi osebo v mestu, da ga bo pač ustrelil. In jaz sem bil zgrožen, ker sem to videl. Zgrožen, pač malo me je zabolelo pri srcu, ker sem videl, kako je tam en gospod, recimo takratnih 35 do 45 let, kako mu je ta ostrostrelski bil tam, pripravil puško, potem zraven je bil nekdo z daljnogledom, ki je opazoval in potem mu je povedal, da je tarča tam in je pomeril in ustrelil. Ta prvič, ko sem me peljal, mi je ta rekel, te zanima en adrenalin. Sam ne mogel imeti eno od nekje z vrha, da mi so pokazali. Čeprav še danes ne vem, zakaj so mi pokazali to. Tudi vedeli so, da delam za eno veliko agencijo, ampak verjetno so imeli en svoj interes, da so mi pač dovolili, da vidim to zadevo.
Ja sam studirao fiziku u Radu, nakon što sam napunio 18 godina i bio sam regrutovan, bio sam u vojsci, ali svako jutro nakon postrojavanja u kasarni prve motorizovane brigade bi se presvukao u civilnu uniformu i pretrčao do Prirodno-matematičkog fakulteta gdje sam studirao fiziku i prve lekcije su bile upravo kosi hitac. Gdje smo pod svim granatama i mecima i hitcima mi smo ispaljivali male ping-pong loptice iz topa i mjerili udaljenosti, iscrtavali te putanje i raspravljali o fizici, matematici, gravitaciji. I jednog takvog dana, vraćajući se u stvari, bilo nas je samo troje na odsjeku za fiziku. U stvari, imao sam troje kolega, ja sam bio četvrti. I dosta tih predavanja smo u stvari išli kod profesora kući, jer nas je bilo dovoljno da ne idemo na na katedru koja je bila zapravo na prvoj liniji fronta tada na obali rijeke Miljacke koja dijela ovaj svijet na dvoje. I privučen jednim tako prelijepim popodnevom, to neko nebo koje se prvi put ukazalo nakon duge zime, 3. marta 1995. neki, to je možda bio prvi dan proljeća. Dan kada je proljeće stiglo, možda prije vremena, ali ja sam izašao privučen ljepotom tog neba. I ispred Zemaljskog muzeja pogodio me snajper. Taj trenutak mog ranjavanja je snimljen. Kamera je bila na toj raskrsnici. Daj, ovo, točno! I desilo se ono što smo, svako od nas je uvijek računao da će prije ili kasnije svako od nas biti, da će nam se to desiti. Ja sam znao da će to biti, ali sam nekako mislio da neće biti tako radikalno i tako strašno, tako bolno kao što je bilo tada. I izgubio sam dah. Nisam mogao u stvari da kažem, da reagujem. Morao sam da se umirim i da pronađem, skupim svoju energiju da preživim. Znao sam da ću ostati živ, ali i to samo iz razloga što treba da posvjedočim nešto veće od onoga što sam vidio tada. Može zvučati čudno, ali taj preljepi zalazak sunca koji me izvukao iz skloništa i doveo na to mjesto, ta tragedija i drama koja se odvila tu i ono što sam doživio u tom trenutku je možda najljepši trenutak mog života. To može biti zato što sam za prethodne 4 godine rata razvio tu sposobnost da u što većoj tragediji pronalazim ljepotu koja može da joj se suprotstavi. Iako je to bila najveća tragedija mog života, bila je potrebna najveća ljepota da joj suprotstavi, ali
kako god da se to racionalizira ili apstrahuje, ja sam tada počeo svoj put ka nečem veoma značajnom. Što još ne znam šta je. Nikad nisam mogao objasniti, ali uvijek me je vuklo. I nakon što sam preživio taj trenutak i nakon intenzivne njege u bolnici Koševo i nakon odlaska u New York na rehabilitaciju, povratka u Bosnu, i uvijek sam zapravo bio opsjednut time kako prikazati taj zalazak sunca tog dana, kako reći nešto lijepo o svemu oko nas. To je bio dan primirja i čak je transporter Ujedinjenih nacija bio na tom ćošku koji je imao tog vojnika u oklopnom vozilu sa velikim nekim naoružanjem, ali koji nije imao mandat da brani te prolaznike. On je samo tu pozirao kao opomene i kao neka nesupstancijalna, nemoćna opomena prisustva bez snage. I u tom snimku nema traga tog zalaska sunca. To je neki 4:3 beta snimak koji je zabilježio samo činjenice o tom danu, ali istina je puno širi kadar. I tragati za tom istinom, svjedočiti, biti, ispričati o ljepoti svega toga, to bi bilo zaista, možda je to razlog zašto sam tu, koji mi nikad nije bio jasan od kako se to desilo. Sve nas je ubio rat. Svi smo pogođeni. Duboko i neizlječivo. Taj period koji se odvio pred kamerama i pod snajperskim nišanima i u svima nama ostaje trag koji ne može izliječiti nikakav sud ili nikakva naknada, nema nagrade, nema razrješenja koje će otkloniti taj čin.
to razočarenje koje je ostalo kao trag neke bolesne nade, neke neispunjive želje, neke vječite zaludnosti svega što smo vjerovali. I svi mi polako umiremo od tih rana. Čudno kako svo nasilje koje je sve prisutno, to nasilje u javnosti, u ideologijama, u politikama, u svijetu, koje izgleda tako privlačno kao nešto dinamično, kao drama koja je uzbudljiva. To je postao oblik zabave. Mi smo toliko navikli kao rod, kao ljudski rod na nasilje, da nam je mir dosadan. Mir doživljavamo kao mrtvilo i prazninu u kojoj se ništa ne dešava. A zapravo je mir život. Mir je taj koji kažnjava, mir je taj koji rađa, mir je taj u kojem sve nastaje. A mi ga apsolutno ne želimo na ovom svijetu. Eksplodira. Lijevo, lijevo. Vidiš, nemoj uz njega. Hajde. Odlično. Idemo. Ono drvo onda. Drk. Dobar. Ovdje, zalazi se. Negdje početkom 1993. dobio sam poziv tadašnjeg šefa vojne obavještajne službe da pređem iz pres centra u obavještajnu službu. Tako da sam od početka 1993. pripadnik obavještajne uprave armije Bosne i Hercegovine. Od brojnih sektora u službi mene je otprilike po prirodi prethodnog posla i obrazovanja i iskustva dopalo da uđem u analitiku i za sve ljude koji se bavi informacijama, koji žele mnogo da znaju, analitika je zapravo jedan informativni raj u koji se slijevaju sve informacije koje su u tom momentu stizale sa svih frontova iz Bosne i Hercegovine. Obavještajna služba je tada podmirivala sve jedinice armije Bosne i Hercegovine, ne samo iz Sarajeva, nego i za svih drugih frontova sa podacima o neprijatelju, o namjerama, o planovima. Radili smo procjene i slali ih po potrebi različitim korpusima armije Bosne i Hercegovine, kojih je vremenom
formirano 7. Tako da mogu reći da sam zapravo sarajevsko bojište imao u malom prstu, kako se kaže. Jedan dan, dakle krajem 1993. došla je informacija iz službe vojne sigurnosti da je prilikom saslušavanja zarobljenika dobijena informacija o strancima na sarajevskom ratištu i da bi to moglo biti za nas zanimljivo kod analize neprijatelja i oni su nam to dostavili. Ja sam uzeo u obradu tu informaciju, ali taj zarobljenik je meni, bar u početku te informacije, bio prilično nevažan. Imao je oko 20 godina, bio je porijeklom iz Paraćina, iz Srbije i došao je na sarajevsko bojište, to u rejon iznad Grbavice, znači Hrasno brdo i Trebević, nekoliko dana ranije. U svom iskazu je opisao sav put. Radilo se o tome da je na poziv Srpske radikalne stranke on došao u jednu beogradsku kasarnu, prijavio se da bi on išao na sarajevsko ratište i onda je on sa jednom grupom dobrovoljaca iz Beograda transportovan ovamo. I zapravo tu počinje dio njegovog iskaza koji je nama privukao pažnju i koji je govorio sasvim jednom novom fenomenu na sarajevskom ratištu. Naime, on je rekao da je tokom vožnje u autobusu, a vožnja je trajala cijelu noć od Beograda do Pala, primijetio da je prilikom ukrcavanja u taj jedan autobus bilo 5 stranaca koji su praćeni vojnim policajcima ili vojnim specijalcima, on to nije mogao dobro da procijeni, i koji su imali nekakav poseban status u toj grupi dobrovoljaca. Na koji način? Na način da su došli u kasarnu sa dobrim civilnim autima, džipovima, limuzinama nekakvim, da su se iskrcali, da su imali puno opreme i da su bili obučeni kombinovano malo u civilnoj obući, dijelovima odjeće i nekim dijelovima odjeće koja je podsjećala na vojnu, ali njemu nije bilo baš sasvim jasno o čemu se radi, da bi kasnije on shvatio da je u stvari to bila jedna vrlo kvalitetna, luksuzna lovačka oprema i da su imali sa sobom spakovano naoružanje. Tokom vožnje su uglavnom dobrovoljci pili, lumpovali tokom puta, a razgovor su prihvatila trojica od tih 5 stranaca i sad po njegovom iskazu trojica od njih koji su se upustili u razgovor bili su Italijani. Jedan je rekao da je iz Milana, za ovu dvojicu nije znao odakle su, a taj 4. i 5. tokom vožnje nisu komunicirali, pokušavali su spavati ili nisu nikako komunicirali, nisu pričali. Tako da je on stupio u razgovor sa ovim ljudima, koliko su oni znali po koju riječ srpski, koliko on znao engleski. Njega je uglavnom zanimalo koliko oni dobijaju dnevnice, koliko su plaćeni da idu ratovati za Srbe u Bosnu. Na što su oni njemu rekli da zapravo oni neće dobiti nikakvu nagradu, nego da su oni platili da idu ratovati u Bosnu. Njemu je to kao jednom sitnom plaćeniku, kriminalcu, bilo neobično, jer je njegov motiv bio da nešto ovdje zaradi, da nešto opljačka. Pa kako oni, šta plaćaju? Pa oni plaćaju da idu u Sarajevo i da im srpska vojska omogući da pucaju sa zgrada na ljude, na ciljeve u gradu, u slobodnom dijelu grada, i oni to plaćaju kao jednu čisto naknadu, kao tarifu u lovu, da bi on tada to shvatio, i ja sam iz njegovog iskaza shvatio, da se tu radi o jednom safariju na ljude i da su ljudi koji dolaze s tim motivom jedna nova morbidna vrsta snajperista koji plaćaju da ubijaju.
među zvijezdama i planetama, tako isto među najsitnijim česticama. Znači i između vas ovdje također ta sila. Između svaka dva tijela, kako stoju, postoji ta sila koja se zove sila gravitacije i ona je praktično, pomoću nje je praktično cijeli svemir uređen, kako sve planete, izvoli Žana. Ja sam vas htio pitati kako je nastala gravitacijona sila. Tražili smo da se taj zarobljenik ponovo sasluša, da se izvrši takozvano proširivanje i potvrđivanje informacija. Međutim, on tu nije bio naročito koristan i suština njegove priče je bilo da su dovezeni na Pale. Na Palama je ta ekipa od 5 stranaca sa svojom pratnjom, sa srpskim specijalcima izašla. Oni su produžili u Sarajevu Lukavicu i on od tog momenta više nema nikakvih saznanja. Ja sam analizirao tu informaciju koliko je bilo moguće i napravio jedan siže, jedan zaključak da se tu radi o novoj pojavi na Sarajevskom ratištu, da se tu radi o jednom specifičnoj vrsti neprijatelja, o strancima koji zapravo nisu stvarni neprijatelj u ratu, u agresiji na Bosnu i Hercegovinu, ali su stvarna opasnost obzirom da se sada i oni nalaze na srpskim linijama i da oni otvaraju vatru na civile. U svakom slučaju, znali smo da je to jedna nova opasnost na Sarajevskom ratištu. U vojnom smislu to nije bilo naročito bitno. Pored desetina snajperista redovnih u redovima Vojske Republike Srpske, pa stranih plaćenika, pa onda ovi vikend plaćenika. Dakle, to je bilo još nekoliko snajperista koji su svakodnevno pucali na grad. Nije to bila neka posebna sad sila koja bi promijenila odnos snaga ili uticala na odnos snaga, ali je bilo svakako vrijedno pažnje jer je na taj način Sarajevsko bojište postalo poprište jednog specifičnog hobija i mi smo pokušali dodatno istražiti, dakle od naših organa po jedinicama, da li na linijama odbrane koje nisu urbanog karaktera, dakle ne u Sarajevu, ne ovdje na Grbavici, nego po linijama odbrane koje su na periferiji grada, dakle šuma, polje, stjenoviti dijelovi, da li i tamo moguće da ima nekih znakova, da imamo tu vrstu snajperista. Ti nam pokušaje nisu baš dali neke rezultate. Uvijek se dolazilo do podataka da ima snajperskog djelovanja svakodnevno, nekad intenzivnije, nekad manje, ali naši izviđači, naši osmatrači se nisu posebno niti mogli, niti htjeli upuštati u to procjenjivanje ko je s druge strane, ko drži pušku. Jednostavno se zaključivalo da li je na tom i tom području opasna snajperska vatra ili nije i to je otprilike bio kraj priče. Dakle, na taj način nismo mogli ništa više da saznamo o lovcima snajperistima. Tako da je tadašnji šef vojne obavještajne službe, general Mustafa Hajrulahović, koji ima nadimak Talijan, bio je legenda odbrane Sarajeva, on je preminuo poslije rata. On je tada zapravo pokrenuo pa jednu aktivnost proširivanja saznanja o toj pojavi tako što smo tražili saradnju od stranih obavještajnih službi. U Sarajevu u to vrijeme u sastavu UNPROFOR-a bilo jedinica iz raznih armija i one su redovno bile praćene vlastitim obavještajnim resursima i mi smo u to vrijeme nastojali da iskoristimo pozitivne kontakte, dobru saradnju sa obavještajnom službom Italije SISMI, koja je tu bila tad prisutna kao podrška vlastitim snagama u sastavu UNPROFOR-a. Organizovan je jedan sastanak u sjedištu vojne obavještajne službe upravo
po pitanju tih snajperista i prezentirali smo im početna saznanja, što je za njih bilo iznenađenje. Po mojoj procjeni je bilo zaista iznenađenja, nije bilo nikakvo hinjeno iznenađenje kao ne znamo mi ništa o tome, a zapravo je stvar nekog državnog posla. Ne, naš je utisak bio da se radi o potpuno ilegalnoj, nečijoj ilegalnoj operaciji o kojoj talijanska država, vojska, niti policija vjerovatno nema pojma da se ikako dešava. Mi smo im dali informacije i zamolili da oni istraže čitav slučaj, obzirom da zapravo taj lanac nuđenja aranžmana, dovođenja ljudi iz Italije, bilo da su Talijani ili neki drugi, kreće negdje iz Italije. Milano nije bio tu bitan, bio je samo mjesto odakle je dolazio jedan od njih, tako da mi njima zapravo nismo puno toga mogli reći i oni su počinjali sa vrlo oskudnim početnim informacijama. Sastanak je završio jednim zaključkom da je to sad njihov problem, da to nije naročit problem vojne vrste ovdje, ali da je vrlo delikatan u odnosima Italije i Bosne i Hercegovine. Čekali smo šta će uraditi SISMI i italijanska državna, unutrašnja državna služba, tadašnji SISDE, jer jednostavno naše su mogućnosti ovdje bile iscrpljene. Ja sam se nakon 3-4 mjeseca kod tadašnjeg načelnika generala Hajrulahovića interesirao šta je bilo s time, da li smo dobili neku povratnu informaciju, jer ja čekajući da nešto stigne, zapravo u analitici nisam vidio da smo dobili ikakvu informaciju od njih po našem upitu, ali mi je on odgovorio da je usmeno informiran iz stanice SISMI-a u Sarajevu da je unutrašnja služba državne bezbjednosti Italije SISDE istražila slučaj, da su pronašli mjesto odakle sve to kreće i da su to mjesto neutralizirali, te da se to više neće ponavljati. Jaz mislim, da je safari trajal vsaj do tik pred iztekom leta 1994, pa mogoče še malo dlje, ker jaz sem v letih 1993-1994 bil ogromno dola, ne. Tako bom rekel, glavno mesto Srbije je bil povezan z letalskim prometom iz celega sveta in najbližje letališče Sloveniji ali Hrvaški je bil Trst in Trst se mi je bil 3-krat dnevno je letelo letalo v Beograd. Jaz sem opažal na letalo, ker se pravi iz Trsta je letela je letel JAT ATR-42, to so bili ta turbopropelska letala, da so bili na njemu določeni tipi ljudi, ki sem vedel, da grejo na biznis dela dola. In imam tudi dva dobra kolega, ki sta pa te transporte delala, ker ona dva sta bila zaposlena v vojski Srbije, ne Republike Srpske, ampak vojske Srbije, se pravi, sta bila pilota helikopterjev. Pač za plačila, se je to delalo. Ker to načeloma je bilo to, je bil vikend, je bilo čez te, ampak to je zelo tako bilo to. Iz Trsta tam, pa tako je naslednji dan naprej, pa tako, to ni bilo kakšno dolgo zadolževanje, to se je hit menjavalo, so ljudje hit se vračali nazaj. In vem, da je tudi po informaciji, ki sem jih kasneje imel, Američani, Kanačani, Rusi, govorilo se je tudi o Slovencih, sem teh informacij 100% nimam, ampak govorilo se je, kar pa verjamem, vsi Slovenci smo tudi en poseben narod, da se tudi tukaj kdaj kaj še najde, da bi to šel lahko narediti.
Vsekakor sem bil zgrožen nad Safarijem. To je vrh tiste sprevrženosti, tako nasilno, nečloveško, nehumano ubijanje, pa iztrebljanje ljudi, pa mislim, da je bilo v Bosni, pa da še dolg cajta ne bo nikjer na svetu. In kljub temu, da so bile v Bosni mirovne sile, da so zahodni zavezniki vedeli za to, da se je to dogajalo. Aspekt, znači, plaćanja da bi se gađalo ljude predstavlja jedan ekstremni nivo i ekscentričnosti i psihološke patologije koja bi zapravo najpreciznije mogla biti izražena nekom dijagnozom. Mi smo ih kao takve doživljavali ne baveći se puno time šta je njihov stvarni motiv i šta su njihovi životi bili prije toga. Mi smo pretpostavljali da se radi o ljudima koji su luksuz svog života koristili tako da su zapravo isprobali sve moguće avanture, zadovoljstva, izazove koji su se mogli dotad platiti novcem, a ubijanje nevinih ljudi nisu poduzimali jednostavno zato što je to svugdje u normalnom svijetu kažnjivo, podliježe sankciji. Dakle, nisu oni sasvim, ne može se reći da su oni ludi, da su oni mentalno izdvojeni iz ovog svijeta. Oni sasvim dobro shvaćaju gdje su granice normalnosti i gdje su granice kažnjivosti. I onda u takvoj ekstremnoj situaciji kakva je rat, ukaže se prilika, neko im ponudi ili sami dođu na ideju da bi u svojoj galeriji trofeja mogli da imaju i takav kao što je ljudska glava. Možda morbidnije od njih je i to da su se uspjeli naći i ljudi koji su spremni njima to organizirati, koji su ih spremni okupiti, dovesti na liniju fronta i pokazati im prostor gdje se nalaze potencijalni ciljevi. Dakle, ti lovci su imali pratnju koja je njih usmjeravala prema području na kojem su u kontrolu imali armija BiH, dakle neprijatelji Vojske Republike Srpske. I jedino pravilo je bilo da se puca na tu teritoriju na bilo koga. Čovjek koji puca od drugog čovjeka mora vjerovati da u stvari njegova djela nemaju velike posljedice, da je čovjek na kojeg puca kriv i zaslužuje to što mu činiš, osim ako nije u nekoj teškoj psihozi u kojoj je ubijeđen da ljudska bića na koja puca uopće nisu ljudi, da ne zaslužuju život, ako nije u stanju da doživi suosjećanje, da izgradi empatiju prema tim ljudima s one strane. To je lice stravično izobličene, mistične zvijeri koja opsjeda ljude. Da li je taj đavo spomenut kao biće od vatre? Da li je ta vatra u stvari, ta sila, to nešto, koliko je mistično sve to, kako drugačije objasniti nego kao neku strašnu misteriju. Ja ne mogu nikako drugačije da to imenujem nego neka jeziva, strašna, tajna, skrivena, opasna, precizna, žestoka vatra.
Kakav je to čovjek? To je moje pitanje koje sam ja sebi postavljala sigurno svih ovih 26 godina koliko je prošlo od kako je ubijena moja kćerka, naša kćerka Irina. Ali jedno sam sigurna da je to bolestan čovjek, da to nije normalan čovjek. Jer to pitanje je mene dugo mučilo i naročito me mučilo zašto nije ubio mene, zašto je ubio Irinu. Jer ako je neko i mogao njemu da učini neko zlo, to sam mogla biti ja, nikako to dijete. Nikako. No, tudi meni je bilo ponujeno, da lahko strelim in to brezplačno. Ne? Pa sem rekel, ne moram prestopati te meje. Ne? Mora biti nekje meje, ki se moram ostaviti. Ne moram postati zločinc, pa jeti preko te meje. Ne? Nešto čini razliku između njega i svih drugih, da je u stanju iz zabave, iz potrebe za zlostavljanjem, bez osvete, bez ikakvog čina koji bi bio povod, uzrok nekog gnjeva, samo radi tog jednostavnog zadovoljstva, ubiti dijete, raznijeti glavu djetetu, demonstrirati tu moć, vlast nad životom. U mojoj mašti ja nemam afinitet ka promišljanju zla. Čak me je strah zapravo razvijeti tu empatiju sa patologijom u kojoj je to dopustivo. I tako da, jer znam da smo svi samo ljudi, da smo svi samo, da zapravo između nas u ćelijama, u strukturi, u životu zapravo nema nikakve razlike. Ali postoji nešto zbog čega neki od nas bez povoda mogu pucati u učionicu punu djece u kojoj nijedno dijete od 4 razreda ne preživi. Da postoje ljudi koji mogu zlostavljati čovjeka godinama, silovati, mučiti, ubijati sistematski i kasnije prikrivati taj zločin, prenositi iz jedne grobnice u drugu. I da postoje ljudi koji će sada otići u neku drugu zemlju gdje je haos toliki da mogu bez posljedica ubiti čovjeka. Bože, da živim još samo jedan dan. Još jednom sunce nad Bosnom da ugledam. Može li zvijezdu naći ptica? Može li sreću naći izbjeglica? Mogu li, Bože, da živim još samo jedan dan? Šta mi to noćas može da bude utjeha? Još jedna zora sviće bez njenog osmijeha. Može li zvijezdu naći ptica? Može li sreću naći izbjeglica? Mogu li, Bože, da živim još samo jedan dan? I da se kući vratim, da joj pod prozor svratim. Ona još na me čeka, čekat će do